Assalamu alaikum dostlar. Mынакей Токтолдо жаңы ачылган мал базарга келип көрүп атабыз. Ичи аябай кенен экен. Мынакей достор, жаңы ачылган мал базар. Мал базардын ичине киргенге чейин эле жаңы толтура нерсе бар экен. Көздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей достор, мал базар экен. Бак кой базар, бак уй базар. Бүгүн пятница, суббота боло элек. Эртең субботада аябай көп чаат болуш керек. Пятницада кечинде келдик. Мында эмелер бар экен, атайын будкалар. Я уй базар экен. Уй базар. Ат базары өтөрдө окшойт. Өтө эле чоң экен, жакшы место экен, бирок жана Мүрзөнүн жаны болуп калат, анан эме деген жер эле жакпарда алыс болуп калган. Бияка таксилердин эле мал алып келиш өтө эле эме да. Кымбаттап келет экен да. Даже өзүнүн эмеден Токтолдун ичинде мал базардан эме алып келиш өтө кыйын болчу да. Такси чакырсаң да бияка келиш да кыйын да. Мына бияқта экен ат базарын. Ат базар. Ат базар экен. Дальше ар жагында да КамАЗдар бар экен. Место кенен экен, бирок биякта иштейтин. Жана 3 гектар жер деген ушул жер экен да. 3 гектардан деле көп окшойт. 3 гектар. 3 гектардан деле көп болду эми бу. Мына ат базар. Анан үстү уй базар. Баягы кой эчки базар болуп бөлүнүп кетти да. Кой эчкилердики наркы атайын үстүн жаап коюптур эме. Тинике менен шепер кылып жаап жашнакай кылып коюптур. Биягы уй базар. Биягы ат базар болду. Биякта КамАЗдар турат. Мал базардын ичинде киргенде эле экен. Мал базардын ичинен чыксаң да дальше билтеген местолор бар экен. КамАЗдар, машиналар токтой турган местолор. Парковка деп коебу, ошондойлор бар экен да. Парковочный местолор. Мына жерде ажаткана бар экен. Мына жерде жип жанагы эмелерди саткан жер, жиптерди сатат. Мына жерде тоок базар деген кайсы жерде экенин билбейт экенмин ошо. Тоок базар көрүнбөйт. Азыр 5-күн тоокторду чыкпаса керек, эми чыкса да эми эртең келет да. Кенен оңо жерде киребешкен, киребештен киргенде ушундай болуп, мына жерде жип эмелер саткан жерлер мыналар.
мына сыртқа шыққанда мындай екен. Ол жерде вет кабинет дейді. Ол жерден кіресің. Ол жерден сыртқа шығасың. Радиозерлер да уже орнатылып қалған екен. Радиозерлер бар екен. Просто радиозерден алыстап кеттік. Музыка болып жатады. Музыка болып қалса бұл жақтан нарушение болып қалышы мүмкін. Тияққа чейін машина қоя тұрған парковка. Мейманхана да бар екен. Бұл жерде жата тұрған жатақханалар менен. Ол жерде де оғызы бар екен. Ол жерде де кіребеші бар екен. Kimga siz görürsünüz? Ол жерден ограждение тозық қараңғыда кетіп жатам. Оны осы свет күйіп тұрған жерлерде уже столовой ашқана тамақ жасап ошол жерде өздерінің тіршіліктерін қылады. Бұл жағы парковка, КамАЗдар, әмелер тоқтап тұрады. Жақсы нәрсе болыптыр. Болғаны бұл жақ алды өтөлі алысырақ екен. Алыс болса да мен постепенно көніп қалып керек. Мынакей мол жерде уже жарма, пирожки, самсы жана эмелерди сатышат экен. Ол жакта теги жакта да шашлык эмелерди сатышат экен. Өзіңіздер көріңіздер ме? Шашлыктар, жарма, самса бүт бар ушул жерде. Арча Касман кафеси дегендей. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, комментарий жазганыңыздар, жаккан болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Көрдүңүздөрбү бул жерде шашлыктар, шоттор. Мына жакта да шашлыктар.